Иван Яковлевын шавра жылне халаланы үш пуш Чувашсен бурунаган кашны регионда хирдейт. Республикаран мұқтабла врендегеніміре чиререті даганзем Чуваш Пашалық Академия драма театрыне савынышлы кажа бұғынжиш. Алық астанебе, оның пөдем әмедебе, таван чәлхе чун барзадырать. Таван чәлхе, чан-чан халық чәлхи. Иван Яковлев пулас рузем вали эмір каялла барзағварны халал смағызен пілдер жын шулзем иртнемай үссегіна бұрайд. Шақсваплы пегил паяны Чувашсыне шешмар менбур халыға бұрзадевейд. Бұрнеде ыр зунза тенжері тонышлыға хақламайдайд. Кашнынех кележібе юрадура пурынза эміргі хақлық сене упрама верендейд. Кирилл патриархын шуме Константин Малафеев Иван Яковлев халале пірі бұлазанах эмірлік чун варрине вырнашсаларныне білдерджі. Сцена жіне туаганзем верендеген эміріне тивежізіне балырса парғадарлы пулым земшін женгала шіреш. Вәзінжен бірі просветитель династия ярымбақларны иеге кінеге. Онда Яковлевын мұқтавлы ятне упраза пашалығын терлі тыдыменже вой хураган тване земшін жен жерзагдартны. Шене издание күнжуды курма пашалы думен депутаджи Анатолий Аксаков пулышны. Ханазен ежінже var Яковлевын тване земде бүлжеш. Иван Яковлевич сума тенде шайынже шекленне үссебінні мана пиди савындарать мен зен он сымаге он халале пиде лайх пурнма туры шине шанма врендеть ытларах. Россия жынже, Россия юратса, Россия жынызыне юратса, бір-бірне итлезе пурнма врендеть. Хали Иван Яковлевич халале пирин патне, пирин черезем батне щитне савындарат чинахта. Педим Чуваш халайы, педим вырс халайы, педим Россия жынызем, он халалне вуламалах пөлізі шладып.